Pergi mana tu? Oi, mari cepat. Saya tunjuk satu kereta saya baru dapat ni. Macam banyak kereta kat sini. Kita sekarang berada di Pro 2 punya storeyard. Hari ni Abang Jason nak tunjuk satu kereta sangat rare sangat. Sebab apa? Dia punya mileage baru bawah 500. Percaya tak? Mari, kalau tak percaya ikut Abang Jason. Jom, ini dia 2018. Ini model Elza Advance 2018. Tengok mileage dia. Berapa sini? 495 sahaja. Oh, betul lah. Ini memang betul. Ini sebab apa? Ini stok Pro 2 baru dia punya stok, tapi ada defect sikit lah. Mungkin bumper macam calat tu atau kena kemek tu, dia orang tukar kali tapi dia orang tak boleh jual dekat owner, buyer baru. So dia orang simpan stok. Ini kita stok bukan kualiti baik lah, tapi keseluruhan dia memang macam baru. So korang kalau minat Advance Elza facelift model 2018, WhatsApp dekat Abang Jason. Sebab model ni satu unit saja.